Jo, što ima, loganimo se, pa. Izvinite, molim vas, danas je kasni upload. Radio sam jutros, ujutro 20, morao sam ostati ekstra 4 sata na poslu, došao kući, šlagirao se, evo sad u sto. Nego da vam na brzaka pokažem za današnji vlog, jer ovdje planiram napraviti svoj studio i mali filmski studio gdje ću moći raditi svoje neke filmiće i klipove. I isto jedan studio za muziku, što se tiče toga, tako da mogu fantastično da snimam sve svoje originalne hitove. Ali to će izgledati prilično cool jer imam ogroman, kažem, podrum da ne bude puno neiskorištenog prostora. Ima gore, dnevni boravak, a ovdje ćemo raditi nešto pravo cool i tako dalje i tako dalje. Ali kao što vidite, imat ću puno posla, stoga možda ćemo i to dokumentirati kako ove ruke stvaraju carstvo i tako dalje i tako dalje. Ništa, hajde, kratko danas, znači vidimo se sutra, gledamo se u